Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku berayku ve sohbeta hane gudarid ke salav ve rez ve hürmet bova. Emmi irojwara bahsa bawariya bukhade bikin. Bawari anina bukhade rukneki ji erkan-ı iman-ı yekemine. Emi irojwara bahsa erkan-ı iman bikin ve dersa du emin da bahsa ruknin iman amentu billahi ve meleketi ve kutubihi ve rasulihi mekribu. Emi jiro peva emi her cari leser rukneki iman yek bawariya bukhade, yek bawariya ve meleketi khode, yek bawariya be em bevejin be kitabi khode, bawariya be rasuli khode, peygambera wasa emi yek bi yek jwara emi bawaki kıtaketi tefasil emecvara baz bikir da dersa duyemi da mücmel baz kir olsa be zede neket bu şerhavi emecvara ve jare gava merve ki go ez bavar ez bu khade bavarım dibe Müslüman ki bizane be ko qmeru be khada ki çava bavar azameta khade mezaniya khade خود تعالی چاو باسا خو کری باسا صفتی خو کری باسا اسمای خو حسنا کری هیزو قوت خود تعالی چی دو مرو خدای خو که ماسی قصی 5 دقیقه بیش مرو کار باسا خدای خو که خدای خو ناز بکن جبروی ام ایرو جوارا باسا باوریا به خود تعالی بکن افجی درس دو امینه گوتنا توحیدی ام ببی گوتنا کو خدای یک تک باسه گوتنا توحید گوتنا یک بنا خودی یا یک بنا گوتنا تک بنا خودی اشهدو ان لا اله الا الله گوتنا که مرو پید و مسلمان از شهادیه دادم و جغینی خودی اله کی دن تنه یعنی الهی کو معبود جرت عبادت کرنی جبلی خودی خدا کی دن تنه یعنی ام بی لا اله الا الله La ilahe illallah yani isa jbili hadi ilahe gidin hada gidin ilahe gidin tüneye ilahi saktehane li ilahi ku empe baverin ilahi ku musulman bapi bavere ev Khode Teala Allah nabe Khode Teala heri embe mezzine gavatego Allah teda nodu neh nabe Khode Teala derbastı ve li gavatego mesela embe er-Rahman او تکامل تقابل سر ام به صفت کی انجام به اسماء کی اسماء حسنا واسه صفت کی خدای تعالی نابه کی خدای تعالی دکن جبر وی جتو تشتکرا نای گوتنی الله ل ام به بجن الهین ساخته هنن جوارته گوتنی الهی ساخته ربین ساخته هنن ل جتو مخلوق کی را دو دنیای دا جبل خدای نهاتی گوتنی الله گوته گو الله او الله کو خالق عرض و عاصمانه عرض و عاصمان bir şekilde desivaتی şeklini خالق mutlak basavi dikin ev goten her gotena tevhidi hen cara insan şaştiyat ve galatiyat dikir dana musulman da şaştiyat ki usahiye debe gotena tevhidi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah usadı bejin evat işte ka şaşı nerası yani eşhedü en la ilahe illallah şarteki şart-ı İslami eşhedü enne Muhammeden Resulullah evci şarteki şart-ı enbi İslamiye du şart-ı cihev ciheni gavatte go eşhedü şehadetiya şehadeti de Muhammed peygamberi vi qasidi vi emne perçeki ji tevhidi navi manayı yani merul peygamber bi kıymet dike Ancak bu Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hürmetiye ancak derece vidi ki bu nakhir kavata bu tevhid basa tevhid akhadedik evci la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammeden Resulullah la ilahe illa Muhammeden Resulullah kutna tevhidinen teni la ilahe illallah la ilahe illallah kutna tevhidiye jber vidi bi enbiya bezanıbı de nava milleta gelek enbiya nirine ka şaşu galatiye ام به قوات قوتنا توحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دبيجه اوا نراس درسننا و قوتنا توحيد تاني لا اله الا الله اج اشهد ان لا اله الا الله ديم يا ابو صاب زانبه بيجا
واتیا وی ام ببیجن لا اله الا الله جبلی خدای حق تو خدای کی دن تونه جبلی خدای حق تو خدای کی دن تونه گوتنا توحید دست به کا دیتنا ریا راست یا کو دچ با خدای تعالی گوت گو لا اله الا الله تو ام به مفتاح کی تو دست به دکد که به نوا ام به دری کی به دکد تر هم دوره ام به نوا سیستم کی و اوه کی نوا سیستم کی و نوا ام ببیجین نظامه کی هر وسا مفتا وی دریه کو مروف بو وی مفتی دکه نوا خزینه و لیبورنا خدا او پی رب خود دزانه و نازدکه لبا مسلمانان گوتنا توحیدی کو رهی وی دینی کو لسر وی عقیده حکم شرعی و باوریه که راست و درست دیابا کرن باوری آنینا باوری آنینو و عمل کرنا بگوتنا توحیدی مروف ناب مسلمان دی مروف بی باوری و بی عمل کرنا بگوتنا توحیدی مروف ناب مسلمان و حتی گوتنا توحیدی یکتیه تک یکتی نکو یکتیه وک رهو ترم وک رهو تم جی یکبونا خودیره تی گوتن یعنی خودی یک تنیه و به شروع و به هوگره به شروع و به حواله اما ام بیگا مرباسا خودی دکن خودی تعالی ام مسلمان خودی تعالی وها ناز دکن هر وسا ام بی سوره اخلاص بحثا ام بی توحید خودی تعالی دکن سوره اخلاص بحثا توحید خودی تعالی دکن یک سوره کود قرآن ده بحثا توحید خودی تعالی دکن سوره اخلاص خودی تعالی دبی بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ببيجا أو الله وتك قل هو الله أحد ببيجا قل ببيجا هو أو الله وتك الله سمد خدای تعالی سمد حوجه دار نینه و هر تش حوجه ویه یعنی خدای تعالی حوجه تو تش تکنن هر تش حوجه خدای تعالی هر تش ارز تش خو ارز حال خدای تعالی دکه شکایت خو دعای خو دی به خواستگی خو دخواز خو تش خوش خدای خوازه لی خدای تعالی محتاج تو مخلوقه کی خو نه لم یلد کس چه نبی و لم یولد و اوجی کسی که چه نبی یعنی زاریتونه او زاری کسی که دننه ولم يكن له كفوا احد هر وسا تو کسی که تایوی نینه تو کسی که تایوی نه کسی که هم بروی هم کوفیوی د تایوی د درجه و د سویه و تو کسی که تو نه اب آیت هان اب سوره اخلاص باسا توحید خود تعالی که اوجه هر وکی لا اله الا الله خود یک تک سمد و ام ببین نز ضروری چی بیه و نج او زاری اوجه کسی چی بیه دبرد خود تعالی بس سه صفت خود که صفت مثبت صفت ارینی الله احد سمد او صفت خود تعالی نه لورا قوتكو احد جتو تشتكر نايغوتن احد تمام صفت خود تعالی اسماء حسنى تمام بألف ولام السمد الرحمن الرحيم الغفور الشكور لدبر تاني ذا احد تاني صفت خود تعالی کو تك تفهم كان ام بيجي ام بي بحث خود تعالی ذكر کو الله و الله کی شو الله کی تك تاني ودا كما بألف لام هاتيه ودا قاعد کو احد جوي تاني تي خود تزانينه هر وسا خود بیاد بس سه صفت ام بي منفي ذكر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مثلا خود تعالی کسی چی خود تعالی تو زاروش خودش چه نبی خودش کسی چه نبی و همجوش هم کوفی یتونه یعنی کسی ده سویا ویدا تونه اوانا نه صفت کل لایق خود تعالی نه اوانا صفت لایق بشر نه صفت منفی نه یعنی امین نینی نه ام بویژن نه لایق خالق مطلق هر وسه هن انسان مفسر بویژه لم يكن ولم يكن له كفوا احد او ام بآیت داوی قابا ام بزار خودی هب سمحش این خودی ام بزار کسیب وش قابا به گازار هب دی جناوی هب سمحش جناوی دی تسویا خودی دا به که ام جنک دی سویا خودی دا د تای خودی دا به کو ام به وسا درجه بلند به
كو ام ببجن خدا تعالى سبحانه جبروا هنك دبي لم يكن له كفوا احد شركوا حوالي توني وهنج دبي لم يكن له ولم يكن له كفوا احد معنوي يعني ام بي خان ماوي توني جناوي توني على كل حال تطاي كسي قد سويا خدا ده كفي خدا توني اب آیت هانی راجی دد انسان کرنو که او خدای کن پی باور تک هر تشت محتاجی وینه او محتاجی کسی نه خدای تعالی نه ضروری شی او ضروری شی بیه چون مشتکی مکن دبیجن ام بویج قیزه ملائکت قیزه خدای تعالی نه ام بی یهودی دبی عزیر علیه السلام کوری خدای تعالی عیسوی ام بی خرسیان فلاد دبیج عیسی علیه السلام کوری خدای تعالی اوانا هم تشتي بوشو بطال وبالايه خدای تعالی بسوری قل والله واحد هم باسا یک بونا خودك تك بونا خودك و هم جي باسا عظمت خو مزنا خودك هر وسا او صفت نقصانی کو مشرک مکه یهودی و خرسیان ام بوی دسپیر نو خدای تعالی دامن سر خدای تعالی دوی زارو کی هي فلان خدای تعالی وان نرین هاننا و نرین چوت و شاش پوش بطال خدای تعالی شوادك ردك بله هر وسا خدای تعالی مثلا بله هر سال چند گفتن سر باریا بخدای تعالی باریا بخدای یعنی به زمان خوا ببیجه و به دل خواجی باور بکه تصدیق بکه هم بکاتر زمان خوا گفت دوی قلب تجی باور بو تصدیق زمان تبکه خدا یک حق به شریک و به حواله هر وکی هم ببیجن سوره قل والله احد چا بعضکه تو که ماسی دکار و هبونا خدا دا تونه خدا جهر تشت نقصان اکو ام ببین صفت بشرای پاکش و بریه او خدا ام پی باور دکن او خدا هاننایه و ام ببین جهر صفت بشران این نقصان ای امروا ام بی پاک و بریه جبرویه که او خدای کودیسا ام دیویژن ام پی باور دکن گو خدای تعالی چوا دو قرآن دا بحثا باوری آنینا بخواه کریه لورا هیمی دین اسلامی قرآن دوی خدای تعالی چوا بحثا ایمانا بخواه دکن چوا خواستی کو محمد علیه السلام دسری دا و منین کو پی ایمان آنیاتی بخواه باور بوه چوا قرآن دا بحثا خواه کری ام جو سال خوازش وارد قرآن بر تکسا کرمانجی هم به آیت بخوینه هم جی تکست اویا کرمانجی هم بخوینه که انسان کار بشه که هم دلیل و اثبات که هم پیشه وده که هر بسا که هون فیر کردی جی ببن که عشق و شوق و ور سر کردی هم کار زمان خواهی بخوینه به زمان خواهی هم به دین خواه به زمان خواهی هم به بخوادی هم کرد چه کرنه زمان و کردی دایی و زمان و ملت و هدوج آیت خواهی تعالی یک دیجی یکی ننه حتی تمام زمانش بعلمه لزمان خوش بعلم زمان مروا نعمت خدای تعالی و شکر کرنا نعمت رسال مر فرض و شکر کرنا زمان جی مرو به زمان قصب که بخوینه ام بی بنویسینه و ام بی ویژن تمام جیان مرا به زمان مرا جبروی خدای تعالی دو سوره انعام دا آیت 19 دا وها فرمانده که از در شبکی خواه بگرم إنكم لتشهدون أن مع الله إلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أري ما هن ويترى دبيجي جوار ببيجي أري ما هن شهادية ددنكو لقال خدا هن إله دنجي هنا إنكم لتشهدون أن مع الله إلهة أخرى أريما هم شهادي ذا كل قال خدان إله دنجي هنا يا محمد ببيجا قل ببيجا أز جبيارا شهادية نادم لا أشهد الشهادي نادم ببيجا أو خدايا تانية قل إنما هو إله واحد أو خدايا تانية وإنني بريء مما تشركون هر وسا از جتشتی که هون دکن شریک و هوگرین وی خدای تعالی بیریمه و جوا دورم و جوا اونم اف آیت هانینا خدای تعالی فرمان دکر لمحمد علیه السلام فرمان دکر ویج مورا ببیجه اری مالگر خدا کی دن هی
Yani Musa şahati dedin, le ez biyara şahati nadım. Yani ez şahadiye nadım kul gel kada ilahi kedden hebe. Xwedê Teala ji viya ew tiştê ku hûn dibê ew tiştê ku hûn dikir şîrî wê hevala û birê Xwedê Teala bêriye. Xwedê Teala dibirde behsa tewhîda xwe dike. Xwedê Teala di milkê xwe de îlah e. Di erd û asîman da îlah e. Temamê erd û asîman û tiştê nabera wan dayê tev milkê Xwedê Teala'yê desthilatdarê wî îlahî wî ew îlahê ku divê min pê bawer be ew Xweda ye û Xwedê Teala desthilatdariya xwe bi tu abdekî xwe re bi tu berî beşerekî din re pavre nekiriye. Ev jî ayeteka dêna ya derbarê çi da derbarê ilahiyeta uluhiyeta Xwedê Teala da her wisa ayetekî dîna jî bibêjin li ser mesela em bibêjin uluhiyeta Xwedê Teala li ser mesela em bê meziniya Xwedê Teala Xwedê Teala di Sûreyê Beqere ayeta 166 da wiha behs dike ve ilahukum ilahun wahidun la ilahe illa huve er-Rahmanur-Rahim. Ev jî her wekî Sûrê İhlas her wekî ayeta lazê berî ayet amden me pêşî da xwen Xwedayê we tek Xwedayekî ye. Xwedayê we tek Xwedayekî tenê ye. Ve ilahukum ilahun wahidun. Xwedayê we tek Xwedayekî tenê ye. Ji wî pê ve tu Xweda nîne o Rahmanu Rahîme. La ilahe illa huve la ilahe illa huve er-Rahmanur-Rahim. Ew Rahmanur-Rahîme Rahmane em bê desthilatdarê temamê dünyayê sıfetê Xwedê Teala ê piştî em bivê red er-Rahmane em bivê sıfetê er-Rahman sıfetê Xwedê Teala ê desthilatdariyê ê hukmraniyê ve er-Rahmanu alel arş isteva Rahman li ser arşê xwe istikrar kir em bivê desthilatdarî hukmraniyê xwe li wir bicî kir. Ala kulli hal gelekî dereqî vî da ayet hene Xwedê Teala di dünyayê de Rahman e hem rızkê mümine hem rızkê kafira hem rızkê temamê re'awela dide temamê heşerata dide her wisa Xwedê Teala Rahîm e li axiretê rehma xwe li kesê mümin kesê bawermend dike. Ev îlahê ku em pê bawerin Xwedê Teala'yê o Xwedê Teala wiha di Qur'an de behsa yekbûna xwe dike behsa tekbûna xwe dike ku ji bilî Xwedê ne durust emra hin kesa têkin heval û hogirê Xwedê Teala em dexin sewiya Xwedê Teala. Vê jî divê em bizanibin ew Xwedayê ku em pê bawer sifetê wî çi ye? Sifetê wî çi ye? Sifetê wî em bivê çi ye? Xwedê Teala gelek esma-i husna heye em bivê bizanin esma-ul husna navê Xwedê Teala yê qenc û baş her wisa sifetê Xwedê Teala jî heye. Lê mesela sifetê Xwedê Teala ji esma-i husna gelekî berfirehtir e. Mesela divir da el hayat العليم السميع البصير الإرادة الكلام الغني والصدق هم بيجي ده نبي خدای تعالی مثلا یک صفت خدای یک الإرادة يجي الكلام انا هادو صفت خدای تعالی الإرادة والكلام لدنا اسماء حسنى ده تونه يعني her صفت خدای تعالی دبي مشتق بجه اسماء حسنى هم بيجي قال فراني وصايه مثلا ام بي العليم مشتق علميه ام بي عالم خاطر عالمه العليم مشتق جويه ام بي اما مثلا الكلام نابك ام بي خاطر صفه خاطر يك الكلام اما ناب اسماء حسنى ده مثلا كلام دي نابك خاطر توني لصفتي على كل حال يعني مجارة صفه خاطر مجارة اسماء حسنى قالك برفراتر وقالك مزنتر ev Arabiyawi bu em bivêjin ew Kurdiyawî hayat, ilm, semî, beser, irade, kelam, genî û sıdq em bivêjin. Hayat Xwedê Teala jîndar e em bî jiyana wî heye Xwedê jîndar jiyana wî bêdawî ye yani em bivê me Xwedê Teala jiyan dayme ev sifetê hane na ev sifetê hane Xwedê Teala ev sifetê hane ê zatî ev sifetê hane na em bibêjin di navbera mexluq û Xwedê de müşterek e. Mesela el haya mesela em el hayat em bibêjin Xwedê Teala di jî hayata wî heye ê me jî heye lê em bibêjin hayata me wî mîna hev nene ê wî ezelî daimî ye destpêk û dawîliyane hayata wî tune ilm ilmê Xwedê Teala em bê bêsîn were
علمي مجهي أما علمي ما بسنورة سميع مثلا أم سعدكن أم بسد متر دوسد متر سعدكن أما خد تعالى أم بسعكرنا خد تعالى بسنورة بسر ديتن البصير مثلا خد تعالى دبينا إما أم 2 كيلومتر دبينا 3 كيلومتر دبينا خد تعالى يعني قص أيوي بسنورة ديتناوي أم بإراداوي هزاوي أم بيناوي كلام قصدناوي غنا زنجين بناوي دولة مدبونة سل بوتني ويا راست وبانا مربو إنسانا چنن ام بمشتركن انا نبرم بو خدي دا مشتركن ايمجي اما ايمه بسينور كيري خدي تعالى دائما اب حياة وعلم وسمو يعني حياة خواج علم خواج ديتنا خواج اراده خواج دائما شي لإما سينور كيري ام بيكو ام بزانه بن ام مجوي مي كم نكار تعريفه خدي تعالى بك ام نكار بحث ديتنا خدي تعالى بك خدي تعالى دغين اما چاوي هي تني او تشتكى دنه ونم ام بزانه به عليمه خدي تعالى دزانه ام بها تشتي اغدار وعلمي هي ابا يعني الورطان مرو وده هنجي هي استفاده خدي تعالى دن هي ام بفيجم ام ببقاء ام بجالك استفاده دن هي ما بيجاري ناني بيدج بوكم مجار درج نبا او صفتان ام بيجاري سنين بيدرا ام هنا خدي تعالى ام بثبوتي هنا صفة خدي تعالى ثبوتي هنا مسا قدام بقاء فلان اوانا ام بفيجن قيامه بنفسه مخالفه للحوادث مثلا خدي تعالى باقيه اراده بتهنيه ام بفيجن جهات تشتي جهه ليس كمثله شيء او مناسبه تشتي او جي صفه خدي تعالى اي ثبوتيه او ما بيجاري ناني بيداج بو مجاد رجنه او جي صفه خدي تعالى اي ثبوتين يعني ام بي تشتكي موان بهم ناس يكن تشتكي انسانا بو تشتي ناس يكن بصفه خدي تعالى ثبوتين ناس يكن على كل حال اف صفة خدي تعالى ام سميع بصير واشترى بفيجن اراده وكلام غني وصدق وانا صفة خدي تعالى ذاتنا ام بفيجن جبلوي ايماجين دبنا دمادا جهي لام بسينور كري ايوي ام خدي تعالى بسينور هر وسا صفة خدي تعالى ام بفيجن اي جمالي هنا صفة خدي تعالى قال لك صفة خدي تعالى ذاتي هنا صفة خدي تعالى ام بذاتي لازم اي ثبوتي هنا منانيه اي جمالي هنا هر وسا اي هنا اي ام بي جلالي هنا ام بس جوره بس صفة خدي تعالى دكن یک صفة ذاتي ما لازم بری پیش کر آ پیشیده بیاجی صفت خدای تعالی جمالی الرحمن الرحیم الغفور الرؤوف الودود ام ببیجن اما صفت خدای تعالی جمالی يعني الشكور مثلا قال لك ايضا الغفار واسرا ببيجم قال لك ايضا الرزاق وانا صفه خدای تعالی قال لك صفه خدای تعالی جمالی مش حبانات بدره صفه خدای تعالی جمالی اوی کو جمال خدای تعالی نور خدای تعالی ام ببي خدای تعالی بوانس صفه خدای لطف و کرم احسان مرورات کبا مرف خواز رحمه خدای بخواز یا رب تو رما خانمک منو یا جبار تو رما خانمک مرو نو یا شدید عقاب تو رحمه خانمک مرو نو یا قهار تو رزق مبد مدوی یا رزاق تو رزق مبد یا رحم تو رحمه خانمک یا غفور تو گنه مبشره یا رؤوف تجمن حزبك شفقة داخل مك يا ودود تجمع حزبك يعني لجورا ام بفيجن دعاء مروج وصفة خدای تعالی تخوازه بيجا معنى ام بميزابك الرحمن دو دنيا دا شقص مخلوق هنا لوان رحمتك وخدي لطف كرمية مثلا الرحمن معناه ايوه الرحيم دا اخرت دا تاني الرحمة خوا لمناندك کسی ایمان خلاص کرده و لگورا دینی وی جیابه مستحق خلاط وید به الغفور گناه مربا هم دویدونه و هم جی لاخرت وید شیره مثلا العفو گناه مرا جبرین را دوه الغفور گناه مرا بید شیره سوید نخیمینه الرؤوف پر بالرحمه و بالشفقاته الودود جا عبد خو حزدك و او بخواجي لايق حزكرني و رزو حرمتي ابانا صفت خدای تعالی چبو ای جمالی بو گاوا مرب جو خدای دعا کی خواست زیمرو بوان صفت خدای تعالی دعای خدای بک لطف و کرم و احسان و غنا و ام بی قنجش خدای بخوازه هر وسا صفت خدای تعالی یه جلالی جهنه یه جلالی اون صفت خدای صفات خدای جلالی القهار القادر الجبار المعز المذل
اوانا صفت خدا تعالی شنه اوینا ام ببیجن جلالینه يعني مرد دبي مثلا قهر خدا بره بروش خزاب خدا بره خدا تعالی جبار بزور مرا صادق مرا دمرينه مرا صادق دبي حضور اخوه وحساج مرا برس فلان اوانا صفت خدا تعالی جلالني خدا جلال ابي عظمت خدا تعالی جلال خدا تعالی حكم خدا تعالی ابجي بشكلايه صفت خدا تعالی يه جلالي القهار چه بخواسته وسادد چیکرن قهاره يعني چه بخواست هر تشي وسادد چیکرنی راز چه بکه چپ چه بکه خوار چه بکه چه بکه خدا تعالی قهاره القادر هزاوید گیجه هر تشي او بهزه الجبار چه بخواسته دکه و دکرنی جبار ما روحي ما دگره مدسا صادق دو حضور اخو وحصاج ما برسه قوا ام مستحق جنتي بمدشين جنتي قوا مستحق عذاب بوجي مدد عذابي المعز كي بخواز عزيز دك رومت وشرفه ددوي والمزيل كي بخواز رزيل ورسوا دك خدای تعالی بلا سمر رزيل ورسوا جي ناك يعني بيش بزار المزيل مرا رزيل ورسوا دك لي خدای تعالی بلا سبا بكيف وكرم اخا مرا رزيل ورسوا ناك لغورا فعل وعمل مرا رزيل ورسوا دك هر بسا معز لغورا فعل وعمل يا مرا عزيز دك شرفه داده مرا یا جی لگورا فعل عمل مرا رزیل رسوا دکه اما خدای تعالی جبوک خواستی نه خدای قدرت تاوه مرا رزیل بک ام بی یانجی ام بی مرا شرفه بده مرا لی لگورا فعل عمل مرا یا مرا رزیل دکه یا مرا عزیز دکه دیگه بیا بزنم کو خدای تعالی دشمنه تو عبد کی خوانن خدای دشمنه کولی خوانن خدای ام چی کرنه ای هری جمع حز دکه خدای تعالی تو کسی که بقاسی خدای تعالی جمع حز نکه تو عبد کی خدای پیغمبر جی ام بویژن پیغمبر جی نفسا ما پرتل برمدکت پیغمبر جی نفسا منا پرتل برمدکت لبقاس خدای تعالی کسی که عبد خدای حزنک اوانه صفت خدای تعالی جلالینه هر وس آیات که دنیا ام بویژن خدای تعالی الهه خدای تعالی دو سوره زمر آیات 84 دوها بعضدکه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أو خدايك وأنبي باورن وهاي أو هم دا عاصمانة دا إلهة وهم جي دا عادي دا إلهة أو حكيمة هرتش بحكمتك وعليمة بتشتاد الزان دفردا بلا خبده أو أويكو دا عاصمانة دا إلهة ودا عادي دا إلهة او حكيم زاناية هر تشتي بحكمت دكه وبهر تشتي دزانا ام بخدای کو تل العاصمانه اله ام بو بخدای باور ناکن چوت داره که ریو برن و حکم داری عاصمه به دست خدای تعالی هر وسا خدای تعالی ام چه کرنه کنه خلیفه عرده ام کنه دسراداری عرده دوی گلی منن هم لعرده جی لگورا فرمان من دنیا اداره بکه بریبا ببه دوی ام ببیجن دستهلاداری عادی لگورا فرمان خدای تعالی وره بریوا برنی سبب لورا اب کامپیوتر هنه اتدا قصه دکم اب bilgisayar هنه نه فابریکه کی شکری اب فابریکه کو اب bilgisayar شکری کاتالوگ کی دای ام کتابه کی دای کتابه کی بچوک دای اب bilgisayar اب کامپیوتر چوا کار دکه اتول گوری و کاتالوگی تو ویک bilgisayarı ام به ayar bike ve ev bilgisayar bırakıp pek bakavete. Legat tu ve bilgisayarı lugora kataloga televizyon tu ayar bike ve ev bilgisayar ve ev kompüter ne khavte. Her visa Xudai Teala em çe kirine o jiboku em li dünyayı bırakıp pek be serfarazi bejin adalet pem bela bikin insaniyet bela bikin Xudai Teala jmera çi şandi katalog şandi. Smahaşe katalog ne Kur'an şandi yani kitap şandi evji وفي الأرض إله خدای تعالی دا عادی داج إله دبی غیر بریا عادل ولا قانون خدای پر پیغانینه آیت کا داوین اجوارا ببیجم آیت کا آیت من دو آیت داوین گاوا خدای تعالی موسی شان با فرعون گوهر فرعون اهل جوهيرا دوغو اهل مصر دوغو از ربي وي مزنم انا ربكم الاعلى از ربي وي هري بلندم بهزم
خدای تعالی گو یا فرعون یا موسی گو هرش فرعون را ببیجه برای دعوت دینی خواه بکن تبلیغ بکن قال موسى شو جنب فرعون دعوت كر فرعون جي موسى واقو قال فرعون وما رب العالمين ويا موسى تو بس رب العالمين كرب عالمي شيء تذكرش مرة إزاحة بك قال موسى جو رب السماوات والأرض وما بينهما أو رب العالمين يكو أزبع زكم أو رب العالمين يكو نبرة رب عاصماني حتى بق عاصماني عردي وما بينهما تشتكو نابيرا وان دهي يعني تشتكو عاصمان دهي خدي ربي ويا خدي همجي ربي عردي همجي تشتكو حمي تشتكو عردي دهي إن كنتم موقنين أي براستيجي هون قناعتي بالجان ودل قناعات بك بخواز إيماني بنوارة أزوى دعوتي بربي هاني دك متنوي فرعون جي موسى راقود ربي عالمي كيه موسى قود براستيجي أجر هون قناعتا خبي بينن أو خداي آسیمانا و عرده و آسیمانا و عرده و یه دنابرا وانده آسیمانا دبردا چه زیادات نویساندی غلطیات نویساندی آسیمانا و عرده و یه دنابرا وانده بله او خدای کو ام پی باورن هم رب آسیمانه هم رب عرده و هم رب تمام کائناتی تشک نوانده هب وان تربیت ربی یا ربی مربی رب صفت داره تربیت کردن ام ببیجن او خدای کو ام ببی فراست ده حیوانا هر بچیره لگولک خوا چیلک لگولک خوا برخ میل برخ خوا بزن لکار خوا ام ببی حمیر اول چیجی خوا خودی در بکه او فراستا او کودی کو خدای تعالی دای چیلک لگولک خودی در که لمریش که لهکا خودی در که لگور لهرچی لچیجک خودی در که او کودانا خدای تعالی دای او ربي وانج ربي ميجي او ربي او خدای کو ام پی باور ربي به شکل هانینای هر وسا آیت داوود ام جوار بخوین پر کی دریش بول دی ام بحث خدای تعالی بکن اواج بو کسی کو خیر کسی کو سیر و سلوک پرانی اهلی طریقت دی بیا باش گهداری بکن کسی اهل سیر و سلوک براستی جی قناعت کی وانا باوری کی وانا چوتو شاشه دوی الشيخ ما خلاص ذكر الشيخ الشفاعات اجمالات كروجا قيامتي على كريم مريدي خدك هلا جوهن تشتي بصحيح مرور رانكر بعض بك ابايته وتشتي ردك خدای تعالی در سوره انعام آیت حفظه دبیجه هوا بکن ویا هوا بکن جبوك برا باش ورديتين خدای تعالی دبی بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو eğer خدای زراره کی بگهینته ایدی تو کس نکاروی بدالی و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدير اگر خیره کی بدته جخوا او جهر لسر هر تشتی قادر دستال داره اب آیت هنه دویش گواه خواهی تعالی و این یمسسک الله بدرین فلا کاشف الا هو eğer خدای تعالی بلک سرت دادین مصیبتی کی بینی var نخوشی کی سرت داد تنگاسی کی ته چی بو نخوشی کی ته پیدا بو ایک ویج سرت بدالی کی ایک بلا مصیبت سرت رک ایک ته سابق ایک ته شفا بک ایک تجوید تنگاسی خلاص کی تنی کی تنی رب العالمین eğer خدای تعالی قنجی کی بتکر نعمت سرت دانی قنجی کی نعمت بترانی تو دولمن بزارو کی خدای داده تو بزنم که خدای تعالی سر هر تشتی قادر دستی ام به هزارگی هر تشتی افجی تیوه معنی کو گوا خدای تشکی تک نسبی مرا تو کسی که نکر با واسطه انگی نیلی بگ دستی مرا گوا خدای تشتی که نکر با پارا مرا ام به نه بو خدای نکر نسبی مرا او تو کسی که نکریو بده مرا اوا هیچ قوت خدای تعالی جبروی ایا تو کتن گاسی ایا تو بخواز خدای علی خریت بک بلا مصیبت سرته daha بلا مصیبت سرته daha en نخوشی پیشکاری تبو ایک و دو دست خوراد که تو خوازه خود شفا بکه تجوید تنگاسی خلاص که تنی خود تعالی نه شیخ نه ولی نه شهید وانا نه معنی مور این کار کنه شیخ و ولی و شهید دکه برو این کار وانا که لیوانا عبد خودی قنجن و تجار خود تعالی دستلا داره خواب کسی ورا پاور نکری به پیغمبر راج پاور نکری با عبد خود سالار راج پاور نکه
eğer kes ke nexweşî ke tengasî ke zirarê divê hûn destê xwe tenê ber Xwedê veke nel ber şêx û alim û mela. Ev çend kelîme an jî em bê nîv saetekê derbarê em bibêjin bawerî anna bi Xwedê bi Rebê alemê bû. İnşallah di dersa datû da dersa were da em bê behsa em bibêjin ruknî îmanê behsa bawerî anna bi meleketa bikin. Heta careka din bî min di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.